Muunjo umwe wa kuma kanisa imwe taunini ya Maua niwe Bishop David Mbogone thiritwe akiuga muno mitugo mithuku ta ya gutuma ndugu cha kiwendo na antu bamumbire JUMWE ni thina imwe na mitugo mithuku iria antu bamwe bethiritwe bagitonyerera thiritwe akiuga antu na NDINI babatere kwithirwa bagichiebania na mitugo iji mithuku ni kenda kwithirwa bakionokia mugongo. KUOROTA Ngai ni JRC mucini wa Maua gicione kia ubunge kia Igembe South. Askofu David Mbogo ali muthinjiri kanisene iji na kuya mugongo kirira na utaro bwegie mikarire ngerekano mantu jegie ngurano cia arume kwa arume na kagwaka antu bamwirika JUMWE kugurana uthungiri na mitugo ingi alitumire kirindi na kuanikirire kiebukane na meiyeta jau utaure ruteto rwa MURUNGU rukuritana kwina kirundu kina kyo kieja Kenya kiambiria gutuma muntu ambiria kuwa nande tugurane banjinzi emwe mwekuru agure mwekuru inabo bouma mukuru agure mukuru inabo bungi nabuma na inyakuru ichijene ng'ombe ichijene utaro burio aliuga na buwatho ntegurune ya Kenya ni boki kamu na baba ingini bagagia aki sheria ishiatwikire sikambaira ku compromise because of money igakunekera nyamuntu rore na keoto kinyamuntu uria mbecha kinyamuntu uria thukiritwe kinyamuntu uria wiritwe sana gwatwika atina mbecha kana atina inya ya kimbecha rimwe na rimwe atithikirwa kana kinya atwika kathikirwa kesi yewe kajukia gitarira aja muno kenda na 10 akira thirikari ndire gwika micemanio atongeria ni batikira ni bakoya nthumba cia Ngai na aritani kanya kenda gutara antu mantu jegie mukarire governments na church bomba kuthegia forums ikarija seminar cia families na ika sponsored by government because ituko kurukira mantu jama manene muno na jama ingi ja gender based violence inko wanji kinya gavana wetu uria ni bishop tomba through the church and the county government na kinya county government irengi tomba kuthithinya forums nonto governor ageta kurubonde ba maybe constituency fulani kana area fulani no beje 80% anto baba inge kadia na yakuru kana bakejinya 90% beja 90% bagatumia forum yake kwa maendeleo ake no ba bere baina a forum party imwe yao kweta bishop kana mwarimu wakuritana anto mantu jegie uria bomba kusoba issues ajojo kire families. Dennis Mugendi weru wikendi kanisene ya JRC mucini wa Maua kaunti ya Meru.